Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinaga na Christian. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biag. Tabarang makariing kadag iti padak anangatu unay ti arapaap na. Ngem sadot met nga aggunay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Christian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naa, tanakaban ni kas kamatlat aditan anak ko. Sumrakan adita balay. Tulungam dananang mo amang idalimanak kadagiti naaramat iti kasangay mo. Wan ka di tatang, tumulong akto yung tumadamdama. Isturbo kayo met. Imbes anapintas ti maserser mata nga agbalin agasat ko, itatag taon ako iti 25. Ay na, anak ko. Pasiglatan akas ta ti balikas amang mangagkukan ka. Ngampulos mait nga awan makitak ariregatam amang sapul iti panggadam. Kasano, nababaman ti sweldo dito'y lugar tayo. Awan pa'y bakante kadag iti posisyon na kaya't ko aserkan. Anya? Ay, awan maun, Christian. Aglumot ton ti inadal mo, no saan mo nga usarain. Mausar kong tulat ta, tatang. Uray kita nyo. Nangaton to ti matunoy ko. Gapo itinalpas ko akursaw. Nagparira talaga dito yung sirop ti kayo, dito yung arubayan yo, Christian. Wen Ralph, isungarod akay kayat ko ti agyan dito, ino kastoy a summer. Angam, anya tay kunam nga ibagam itay? Kaya't ka kumanga awisan. At da ngamin maangay a job fair ijay ili intun bigat. Ang mga no kaya't mo apadasan. Anya? Job fair kunam? Wan. Kaya't ko apadasan. Barang mapagasatanak. Nakita kong dayta, Ralph. Ngam, jak kayat timapan? Ngam, apay mat. Sayang day jay. Anya ti amom ngay no mapagasatan ka. Diyan ngamin kaya't ti agtambay ti mapayag. Ti kaya't ko. Makastrugak mo't lagi ti sabali at trabaho. Si Kalatan, mas sadutak pa sumurot kan ka? Ha? Addakan ka dayta. Basta siyak. Makigasang-gasatak itong bigat. Makaamukan no saan mo kayat ti sumurot. Pudno ti pagbaga Christian. Masikuga kon. Masapul nga kasartan. Mabuti nga kadagiti dadakkel ko. Nangruna ka ni tatang. Ang mga nupang panguran na numamuan na ti kasasaad ko. Ang amumot nga awan pa'y trabaho. Kasano ko mga kasarta, Alice? Basta ikasar na kun. Diyan kaya ti aganak ambalasang. Mga asim Christian. Pasensya ka na, Alice. Ngamjak pa'y kabalan ti agpamilya ita. Agawid ka ni di balayo. Gaputa manipod ita. Agwin na swastan. Saan mo mat ko mga ramidan ti kastoy kanya Christian? Ay ayatan ka unay. Masyan ka kumamati ti anak ta. Pakawanin na ka, Alice. Ngam talaga ajak maitakdar ti sikog mo. Naulpit ka, Christian. Awan asim ka da kami ti agmalin nga anak ta. Pimanawan. Pasensya ka na, Alice. Ngam saan asika ti arapaap ko ngagbalin nga sawak. Amok arigat tulat ta ti mapasarak no itungpal ka. Nasaya at adakan, Christian. Tatang, makaungungit kayon samit. Kan, apay data igamyo abadang. Pinadpadaanan yung samit ti panagawid ko. Talaga pinadpadaanan ka. Diyas ka. Saan ka pinadakkel tapno agbalin ka barumbadaw? Nene. Anya ka din ti bagbagayo, tatang. Pangasyo, tay babayo tabuning iyo. Ay, Greg Lakay. Ay, akan baka kumalaag. Kasarita ta itinasaya at ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamang, nanang. Tatang, saan kayo maawatan? Ay, kasano nga ipalawag mo ti maipapan ka ni Alice, Ha? Hmm. Dayjay gayam. Baybayan yun ni Alice, tatang, nanang. Saan ko asigurado, nuputot ko tin inawin na?
Anya? Malahos to na itanlakay. Di mundang ranti anak ta. Huston, tatang. Pudno mat ngamin ti pagbagak. Pangaasim ko mamet, anak. Di mo pagaangawan dagiti babae. Intaginom, pare Christian. Libre ka. Kakaisuna ka suswildok ita. Rumbang lang Amumat ngawang kwartak. Ha? Kasano ko mangamin nga adda kwartam kat saan mo matakayat timanggayd. Anya kalakit din aya pare. Intakit din. Makin inuma ko ni ti arak. Manggedak to ka din ton adda mabakan ti aposisyon a mausar ko ti kurso anay lipas ko. Ha? Kaano pa'y ngay day ta pare? Amangan no senior kanto kat saan ka pa'y nakastrak iti trabaho? Christian, naragsakak anak amamukan ka. Sapay la kumata makapagsiningad ta. Oray sakmat dinis. Kaya't sigurado a makapagsiningad ta. Gaputa amok a nasayat ka a tao. Agyaman ak nga rod no kasta. O sige nga rod, panawan ka pa'y ditoy. Itad ko lang tisagot ko iti agkasangay apagayam mi. Agsubli ak tumatlaang adagos ditoy. Sige lang dinis. Urayan ka dito ya. Sana bale. Ado ti makan a nakaparada iti dayto alamisaan. Sige. Sana napintas ni Dinis. Ngayon panagkunak. Ison ti sungbat iti nabayagan at tarigagay ko. Bumaknangak ton no kasano. Pare Christian. Okay ka kadilaan? Ha? No kayat mo. Umay ka ije ayan mi kadagiti daddo maagagayem ta. May sakamatan dito eh. Okay lang dito pare Ralph. Di nakpakadanagan. Mapankalatan iti ayandag iti gagayem ta. Urayak ni Dinis. Kayat ko ti makisiningit ken ko ana. Anya? Apay pare. Pasok ka di iti standard mo day jaya babae? Aguli magkalatan pare. Panagkunak. Nasaraka kon timang tungpal iti nabayagan nga rapap ko. Ha? Anyat kayat mo sawan? Basta, ibagaktukan ka. Ngam saan pa ingita? Alakit din. Ingkan iti ayan ti table yo. Aday ta ni Dinis. Umasidagan ka data. Sige nga rod pare. Panawan kan dito eh. Alice? Nasaya at mata si kadagos tinang lukat itiri daw. Kayat ka makasarita. Kayat nakaama-am mo ti anak ta. Kadjakmat kayat nga ipaidam day takin ko na. Pangaasim, patgam ko matikid daw ni Chari. Adula amin day ta. Nabayagan adi ka imay dito balay. Sa ita, adda ka manin? Christian, pastrakam ni Alice. Pangasim, takasaritam ko maitinasayaan. Amok, no anya ti kayat na nga ibaga. Jak kayat akasarita ni Alice tatang. No kayat yo, da kayon kininanang ti makisarita ken kuana. Awan panawan ko. Adda pa'y napatagapagnak. Sige, dita kayon. Ay, nagalas at talaga ti ugalim Christian. Agsubli ka dito eh. Ay, una yan. Bayan yun, Tata Greg. Sige, mapanakon. Katnupay kas ti ugali ni Christian. Nawaya kayo latang o may mangsarungkar iti apu ko yun, no kayat yun. Hagyamanak balasang ka. Talaga nasaya at kaatao. Kahit ikarek, tumulong ka may iti panang padakkel mo iti anak mo. Gaputa apo ko may ni Charay. Anya ti kunam, pare Christian? Ikasar mo ni Manang Dinis kunam? Wan pare Ralph. Andang aminan na pasama kada kami. Iso masapol nga itakdar ko ni Dinis. Anya? Addan anak na. Kasano kumang day tangay? Sana bali pare. Tinapateg. Matungpalan tinabayag nga rapaap ko abumaknang. Anya? Ay na pare. Dumngag ka kumakanyak. Agpagayam ta. Isu adyak kayat ama ilawlawan ka. Agpanunod ka kumapaya na imbag. Sakbay asumr ka iti day tabanag. Laglagi pam.
Asaan mo pa'y unay ng am mo ni Dinis? Sa ita, ikasarmon? Nasayata tao ni Dinis, pare. Kang runaan na. Baknang. Iso abaknang ak tumeten no agkasar kami. Anya ti ko na Christian, anak. Agkasarkan. Wananang. Iso adumanon tayo ninton bigat. Ay kahit nasaya at matngarud ano kasta. May mayat no ikasarmon ni Alays. Tapno saan adumakal ti anak yaong awan ka iti denada. Pasensya kayon tatang. Ngam sana ni Alice ti kasar ko. No diket ni Dinis abaknang. Gaputa iso matinobyak. Anya? Ay, Sino day ta Dines? Apay adi mo man laing pasyar dito'y balay. Tapno makita, kan mamam mo may matkuma. jak magustuhan da ito'y nga inaramid mo, Christian. Apay asaan ati ina ti anak mo ti itong palmo? Saan ka kadi amasyan kadakwada? Basta. Ikasar ko ni Dinis iti kabita na panawan. Mayat kayo man, wano saan. Oh my God, Christian. Sumrekan dito balay. Ha? Dinis, apay dito'y tinagawidan ta. Apay asaan nga itidakkel abalayo. Kwa. Pasensya kan. Ngam naglibakakan ka. Saan mi abalay dayjay? Ha? Kinapudno na. Caretaker kami laang. Anya? Apay nga inaramid mo ti kastoy. Naglawag apa na nga lilaw ti kastoy nga inaramid mo. Ay, pakawanan nak. Ngam, ay ayatan ka ngamin, Christian. Pasensya ka na talaga. Sana bale. Adumat basit ti urnong ko. Agnegosyo talaangan. Ikarig, ipatagkan ayatan ka iti agnanayon. Agtinulong ta iti rigat kan namay, gaputa agasawatan. Yan ti kasta lang am anak ko. Nakangis-ngisit ka nakakutkot tong kamutain. Ay, awanan tayo na porma alangam. Wan nga rod tatang. Kasano? Maparigat akmat unay. Naglawa abalay ti daldalusan mi iti asawak. Ay, kataganos ka Taday tamat ti pinilim abiyag. No kumangamin, tadibngag ka ide ka na kami. Saan ko maakas tatibiyag mo ita? Awanan ti maramidan tayo, tatang. Nanang. Agasawa kamin kini Dinis. Sikog na pa yun ti agbalin nga anak mi. Katala ipatag mo ida. Gaputa isuda mo ti pamilyam. Angam kita Di mo matunay parigatan tabagen. Nakabutbutang mat ngamin ti ugali ti asawak. Grabe no makaungat. Saan abale Gaputabak nang mait, saan ka day? Ay, lakay. Di mo surunan ta anak mo. Bagaam kit di iti nasayaat nga aramidan na. It's late in the evening. Hala, aginom talata, pare Ralph. Sakmet ti mga libre kan kaita. Agyaman pare Christian. Ang maikawa ka makakita kan kaita. Nakakukutong kan nakangis-ngisit kamutain. Maparigatak namin unay, pare. Nailaw anak. Nagarmat gayam ni Dinis. Jakpay pulos makariklamo. Saan abale Gaputabak nang kan, babaan kan kuana. Natumpalan, tinabayagan ng arapaap mo. Ngam sanak mata naragsak, pare. Sana ka nawaya. Iso adap-dap pa itati babawik. Ita, anya ti bagam Christian. Pakawanin na kumalis. Kayat ko ti bumawikin ka. Kayat ko apunuan da kiti nagkuranga kiti anak ta. Anya? Anya ti kayat mo asawan Christian. Kasano ko mga aramidam ti kasta. Idinto taaddan asawam. Pudno, ang damot basit mabalin ni Dinis. Ngam nagduma ti ugali. Adayo anasay-sayat ka nga miso.
Kat dayta ita ti pagbabawiyak unay. Awanan mabalin mo. Dayta ti pinhilim abiyag, Christian. Aklonak, basol kumatlaang ti kastoy nagbanagak. Kastamot tan tinagbanagan ti relasyon ta. Di mon panunutan dayta. Ipatag mo latan ti pamilyam. Ket no kayat mo ti mangtad iti para iti anak ta. Adalatakan ka. Agyamanak no ipalubos mo asuportarak ti anak ta. Ket pakawanin nak kuma, iti madi nga inaramid ko ken ka iti kalabas. Sa anak anaragsak iti nagbalin abiyag ko, Mr. Lonely, nga mikarkararag ko asapay la kuma, tagbalbaliw tumatlaang ti madi nga ugali, tinagbalin nga asawak. Kastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Christian. Christian pagayam ko, sika tinangpili iti kasta nagbanagam. No pay kasta, husto tinakunaken ka ni Alice. Rumbang nga ipatag mo ti pamilyam, gapotaday ta ti kasayaatan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Christian. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.